Бұл жерде жаңағы Құран бойынша біз Құранға көбінше бір жалқаулық қылып отырмыз дейді да. Мысалы, Құранды жаттайық боша қыласыз, ұмытып қаламыз дейді. Ошоға бір қандай бір жол жобасы бар дейді. Ошо Құранды дайыма жаттап, Құран менен жашауға бізге түрткі болып отырған бір жол жобасы бар деп сурап жатыр. طبيعي في البدايات الحفظ القرآن يتفلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من البعير من عقالها. الإبل إذا ربطتها تريد أن تنطلق، تريد أن تذهب لكنها تربط. كذلك آيات القرآن أسرع تفلتا بسبب طبيعي أن بدايات الحفظ القرآن ما يرسخ. الطريق الوحيدة المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة دائما وأبدا. أنسب وقت في الصباح الباكر في صلاة الفجر، تبقى في المسجد ما تخرج، تراجع إلى أن تطلع الشمس، تصلي ركعتين مثل أجر حج وعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Emin deydi, бұл жерде bir mesele deydi. Мысалы, Құранды жатқанда тура başında біздің başımызға орнаушы қиынырақ deydi. Бұл мәселені. Себебі пайғамбар айтқан, менің нәпсім қолында болған затқа ант ішемін. Бұл Құран, şu ilim deydi. Şunçалық деңгейде бізден қашат deydi. Төні бұтынан байласа, şunu da қашам деп әрекет қылады ғой. Ошондон 5 метр илим қашат бізден deydi. Бирок біз аны мындай бекен байлап қармап қашуымыз керек. Ошондой эле deydi. Біз дагы улам көп кайталоо менен deydi. Ошо өзүбүздө сактап кала алабыз. Анын бирден бир жолу бул багымда эртең менен таң эртте deydi. Namazdan keyin meşten çıkpay oturup kaytalap, anan күн чыккандан keyin 2 rakat namazды окуп туруп, анан keyin чыксак ошол жакшы болот дейт. Себеби барыңарга белгилүү хадисте келет, кимде-ким багымдатты окуп, күн чыкканча мешитте зикир кылып отуруп дейт. Андан keyin 2 rakat namaz окуса, толук хач умранын собу берилет деген.